reka nkwifurize kugira ibihe byiza we mukunzi w'Ingenzi TV. Muri politike AFC M23 yari yarafunze abana ba Colonel Jean Marie Vianney Kazarama barekuwe. Urujya n'uruza rw'intambara iri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se iyo bitaga Kongo Kinshasa yavuzwe mu byinshi, ariko ubu ikivugwa ni ifungurwa ry'abana ba Colonel Kazarama. Kuki aba bana bari bafunzwe? Inkuru y'amakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyayo.com irashingira ku makuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko abana babiri b'impanga ba Colonel Vianney Kazarama bari bamaze igihe bafunzwe n'inzego z'umutekano za AFC M23 bamaze kurekurwa nyuma y'igihe kinini havugwa impungenge ku mibereho yabo muri gereza. Abo basore bari barafashwe bakekwaho gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko ndetse no gukekwaho gutanga amakuru ku nzego zitandukanye, ibintu byatumye bafungwa mu mezi ashize. Icyakora amakuru atandukanye yakomeje kuvuga ko hari abayobozi bamwe ba gisirikare batemeranyaga n'ifungwa ryabo, bavuga ko ibirego byabashinjwaga bitari bifite ibimenyetso bihagije. Abakurikiranye iki kibazo bavuga ko abo basore banyuze mu bihe bikomeye mu gihe bari bafunzwe. Hari amakuru yavugaga ko umwe muri bo yakubiswe bikomeye bikamuviramo ibikomere byatumye avurwa igihe kirekire. Amakuru kandi avuga ko ikibazo cyabo cyagejejwe ku buyobozi bukuru bwa AFC M23 buyobowe na General Sultan Makenga, aho ngo habayeho isuzuma ryimbitse ry'ibirego byabaregwaga mbere yuko hafatwa icyemezo cyo kubarekura. Abasesenguzi bavuga ko irekurwa ry'aba bana rishobora gufatwa nk'intambwe igamije kugabanya amakimbirane n'impungenge zari zimaze igihe zivugwa mu miryango imwe n'imwe ifitanye isano n'abayobozi ba AFC M23. Ku ruhande rwa Colonel Vianney Kazarama, amakuru avuga ko yirinze kugira byinshi atangaza kuri iki kibazo ahubwo akomeza ibikorwa byo gukangurira abanyarwanda bari mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo gutahuka mu Rwanda no kwitabira gahunda zo gusubira mu buzima busanzwe. Bamwe mu batuye mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko irekurwa ry'abo basore ryakiriwe neza n'abari bafite impungenge ku mutekano n'uburenganzira bwabo, nubwo hakiri ibibazo byinshi by'umutekano bikomeje kuvugwa muri aka akarere. Nubwo aya makuru yakwirakwijwe n'inzego zitandukanye, ubuyobozi bwa AFC M23 ntiburagira itangazo rirambuye risobanura impamvu nyakuri y'irekurwa ryabo cyangwa ibisubizo by'iperereza byari byarakozwe kuri iki kinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyayo.com izakomeza gukurikirana aya makuru no kubagezaho ibizava mu iperereza ndetse n'ibindi byemezo bishobora gufatwa n'inzego zibishinzwe. Iyi ni Ingenzi TV.